regional administrator waseshiselweni na regional administrator wakaHhohho, bobabetikhulu, bafundisi, bo-captain bema-industries, lo silungiselelo umsebenzi namhla wabamhle kangaka, timenywa letigcavile betindzaba, umbutho wekuvikela nani nonke bekunene siyanibingelela ekseni. Kuyintokoto kimi ukuthi nilibongele kulo msebenzi lomkhulu kangaka lapho khona sitawusukumisa ilogo yekuguja kwelusuku lwenkosi Mswati wesithathu lapho khona ihlanganisa 57 yeminyaka solo yadalwa 57 years. Ingonyama inkosi Mswati wesithathu seyibusisile ke ukuthi lo lusuku lwayo lonyaka lube senhlangano eshiselweni lapho khona tawugujwa khona mhla tinge 25 kuye April bekunene. Sisalungisela ke lo msebenzi bekunene ngicela kwabo ukuthi nethule isimemo wo onke eMaswati emagumbo manomhlaba ukuthi abete bekunene leshiselweni lonyaka lapho khona sitabe sigubha khona abete bonke lomkhulu nalomncane bete sithe endleleni asilo Dubai ke then ngiyayibongela kakhulu nje ishiselweni nesibongele engwenyameni ukuthi ikhanze kuhle ukuthi ibuye isivakashele futhi yento umsebenzi wayo lomkhulu eshiselweni kude lomnye 57 uyavela uvele leshiselo ngiyophela le tawuchubeka nemsebenzi lo 57. Ngingasho ke mntwana inkosi nanonke lenikhona la ukuthi ishiselo linikwe lethuba ukhangisa ukuthi nasina nebantu abenkosi lababuka imango sinabo babe tikhulu sinemabhizinisi eshiselo nalamanye latawuda togoba sinikwe lethuba lokukhangisa nebafundisi bethu bashumayele ukuthi kubede imbongolo emgwacweni nakusahanjwa lo setshembe uhlobe nje konke. Siyabonga ke ngoba lelithuba leli mntwana enkosi wakaHome Affairs sivelela nje ukuthi sikhangise ishiselo uthi noma uhamba namgwacweni ungakhanzi tinkuni letijuje ehlahla letimanti leti-indigenous libone live ukuthi kuhlobile kunjalo ngala.